chibai ule voin hi September nili sang ni le somni pakhat inrin ni nia voin chu chenaram lama in kana tang hianin bulhan tan taila chenaram ria in kana firfiak military council sipai somni chuang an thi chenaram ria ethnic ral thomkeng pol Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le military council sipai te chu tun hnaya in kapa sipai lama mi somni pathum an thi thu MNDAA IOA thu soitu pakhatin nimin khan apuang zara August ni somni pariat po khan Sian State mokong huna MNDAA base camp pakhat chu sipai lamin lak an tuma wangin anin kapa chuta po chuan sipai tam tak an thibok ti hria tani Myanmar rama hian ethnic ral thomkeng pol somni chuang an oma atamjok chu ramri hnaya an om deuh zelani kalimyo lam lo ngai thaila kalimyo chimlama firfiak sipai tele PDF kalete anin kapa sipai pariat an thi military council sipai te chu nimin jinglam khan kalimyo chimlam in chun le yesin khu alutin in chunga thil omtela in athen an hala chumi hnuwa le chia kholama kal in jingdar kwavela tanga dar so pakhat thleng le chia khobula PDF kale pol nen anin kap ti hria tani in kana huna tanga chanchin hria danin nimin chun thlenga in kana chuaka military council sipai atlem bera mi pariat an thia PDF kale lama po laipui muperin mi pathum a hlia mani PDF kale tel pakhat chuan tuna chuan kan tolson to a kanin tam hlei bok ani operation kong niran kalpuya kaini lampo in khochung mi ho hruai chuhna kan thoka kum upa tarte po kan tanpuya kan omson tirani sipai ho chu le chia khu an lut to ni in kan hria sipai pariat an thia ma se an punbel zela tuna chuan sipai zahnia tanga zathum bor vel an ni le to chuang ni in an ron kal boka athen tin talama tanga an ron kal rualin athen yesin kholama tangin an ron kal bokani ti in a soi military council sipai te chuan sia to khochung chena in te chu an hal chenuala khomi te chu mun him laman tlan chia PDF kaleten ven himna an la ti hria tani tahan kalimyo le chevel tukin September nili sang ni le somni pakhat hian tahan le chevel jinglama boruwa kan wam to ka chonhulama tangin ni asa thale tahan bazar thil red longai thlaila rotuai thlai na le dil le lui kor sanga tama inrin ni ani boka chome in le khol sa an tam hle ani tahan bazar thil red lem lo tar lang le ela kongkam changkan thar pakhat cheng somnga tanga za tengterera no kha cheng zanga behloi sei tel kha cheng zanga coconut ra pum kha cheng zanga bai bing tel lian cheng zathum basana vokcho tan tel lian kha cheng zanga borsai be tel kha cheng zamana ni thu hria tani tahan le a chevela COVID-19 wanga har sana tok azi omdeu ni in a hriata oxygen bur phurkwal po mu tur awang to a kongakal le na thok then khatte mas walo anom nual ti hria tani tuna we donate to kale tahan PDF te thu sualo ngai thaila chibai ule pathian kai hroina zara September thlakan kaile tereng mai vo in thlenga kale tahan PDF adin zel thei chan hi kan pathian le mani nunna ramtana hlan tu mi pui sipai tele PDF te tana mithil phal mi pui te wang liaw liawani kaini we donate to kale tahan PDF te chuan zana chibai kan buk takmeu a cheu kan mi pui sipai te silai mulena turatan noi zatin zona ni thu pos masalama kan tar lang to a tuna hian mi puite thokhom hi Myanmar chiat noi somnga pathum sing khasang thum zanga atling khom to ani mabak ala ko mai baka hun kan nei tam to lova zapo don lovin mi puite hne na kut kan ron do le ani e kan ram le namtan in khatin cheng sang ni theu tal kan luan chhuwa thei chuan kan mi pui sipai te hian hei ayana sa in ma an son nge yang ke pay le wef pay manga donate thei ania ke pay le wef pay account nei lo chuan mani omna khuwa thewa ke pay le wef pay agent amo kan thian le mel hriat te account atangin donate thei ani heng sum tling khom zongjong hi PDF te hne na September thlasunga hlan ani ang thudang lo ngai thaila military council te u kari tha kem chu KNDO le DKBA kalsang tenan la KNU brigade 5 le sipai in kana sipai parukan thia August thlasunga in kana voizani som pasari thlenga sipai tele BGF mi za somruk paruk thi to in zale pakhat an hliam bok ti hria tani Karen State Miyawari district Sukali sub township wole kongpui konlaya military council camp pakhat ukari tha camp chu nizan dariat pelvel khan
KNDO le DKBA kalsang changrolin la in an hal siat vek thu ria tani karen media pakhat chuan wole khilama KNDO polin u kari tha military council sipai kem an lak thu ria tania kem chu an hal sevek ngala he kem lak na hian DKBA kalsang te po an tel ve a tuma thi le hliam an omlo ti ria tani ti in atar lang karen National Defence Organization KNDO le Lieutenant Colonel Sochotet Kai Suai DKBA Pol chu operation an nei chhozela tun na hian KNU control area chunga in kana chuak jing ta hlea September ni po khan KNU control Duelo Township Luto le Buto Township pathuma in kana chuaka September ni nia KNU brigade noya KNLA le military council sipaite voinga anin kana sipailama mi panga anthia KNLA lama thi anom lo ti sia tani Karen National Union KNU hi brigade pasaria din ania brigade pasarina ba an district brigade lina thwe district a omin heng district pahnia omti lo brigade dang panga te chu in kana huna omvek anni Dogongmyo tet marlam police station chu bomati puani in police pakhat athi thu ria tani Rangoon region Dogongmyo tet marlam township police station chu September ni thum zandar som pakhal le mini somli pali vel khan boma vom ania bompu ka police pakhat athi thu tol chung mi tenan soi tol chung mi pakhat chuan ni zandar som pakhat vel khan veng number somli pahni pinlung hol bula boma pu ka veng number somli paruk Dogong marlam police station a po boma puak le a chu bom chu police station luna gate bula vom lu ti ria tania police pakhat thi ni in an soibok ti na soi chutianga thila thlen nu chuan firfiak military council sipaiten silayan tongpong ka lewaka ni zandar som pahni vel khan town Dogong township tingkan chun township le town oklapa township lama po silai puak ri sia tur ombok ani pin lebu khu a case chui chiang turakal police te bayan nia police pakhat thi in pakhatin hliamatuar second region Kolingkha district Pinlebu Township Police Department chu nimin chhulam khan case chui chiang tura Pinlebu khochimlam nan aungle pan khu kho inkara mingsiat loral thom keng polten lo bayin police pani in hliaman tuara Pinlebu damdo ina enkol ni in police pakhat chu damdo ina thi thu le police pakhat jok po adin huna that lo thu ria tani ye khopuya police pakhat ka hlumani Mon State ye township ye mioma police station a police pakhat chu nimin September ni thum tlailamdar thum le chan vevel khan ye mioma police station bulloka silai ka hlumani thu ye PDF 10 thu su an siam ti ria tani in sai bayin nang kongpuya in zalal ka hlumani Rangoon region in sai township a bayin nang kongpuya in zalal silaya voili chuang ka ania nimin chundar khatvel khan amuna athingal ti ria tani he thil thlenna hi bayin nang kongpui B4 kong le 5 inkar thleng ania in zalal chu a bike chuang lai ka hlum ania ani hi sipain thunai nan lak nuwa sipai thlop tu le report pe tu dalana ngai ani Pau Township Wonchong khu a Buddhist Puithiam School chu firfiak military council sipaiten anti chiat rolin mi pui bike som pathum po anhal chevek bok Mogwe region Pau Township Wonchong khu a Puithiam School a firfiak military council sipaiten ninga chung in kula an khosak nuwa nimin khan an chu asana chumi ma chuan Puithiam School chunga mi pui thokhom bu faite chu an khoi chiat ba ka Puithiam School po anti setela chu mai du tok lovin mi pui bike som pathum lai mai chu mayan hal chiat vek thu tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhat chuan kho chung Puithiam School a ninga vel an in kula sipai ui chau hole piuso thi pol te chuan Puithiam School chunga mi pui thokhom bu fai chu khonwar tuya lein ei theilo turin an chuwa veka school chunga bungrwa te po an ti chia mi pui bike som pathum po an hal chevek boka chumi hnuwa an chuak fel ta chawani ti in kheten media shil ani Second region chimlama PDF 10 an bainat wanga thinrim military council 10 yesin khu an hal Second region Kalimyo township chung yesin khu chu nimin September ni thum zan khan firfiak sipaiten lu chilin zandar sarilem ni sompakwa vela an hal ti ria tani yesin khomi puita chu firfiak sipaite an local ti thu an ria tawangin an tlan chhede oveka
ral khata tangin sipaiten anin an hal chu an thlir ringot thu tual chung mi ten an soi ani nimin jing lam khan firfiak sipaite engamaza chu kalimyo chimlam mitta lui chaklama om in chun khuwa chu silai lian le te mangari krapin an lu chila chuta tanga ye sin kholam an pan le chia nimin jing dar kovel khan kale pdf ten konga lambunin an loka pa firfiak sipai ho chu an na le ti riat ania chumi thin rim chuan ye sin khuwa chu an hal taringota pdf kale lama po mi pathum an hliam thu riat ani tan ze phalan cheng khomi u kan thun chu military council sipaiten an ka phlum second region tan ze township phalan cheng khomi u kan thun kumsom ngami chu tukin jingdar level khan military council sipaiten silain an ka pa angong po chemin anjai bok ti riat ani tol chumi pakhat chuan jingdar level a voksala thin customer anun kallo wangin ama ina vakala phalan cheng khothlang lam changsong khuami wala turania konglaka sipaitenen an intoka phalan chen le changsong inkar le panpin chi bula ani ome jinglama khan silai puak ri voinga vel kan thia ti na soi tuna hian sipai somthum velten thil thlennam hun chu kalsanin changsong khotang lama ingkola khu alutin thil an dap kol vel ni in tol chung mi ten an soi ani tan se a police pani ka hlum ni in tan se mi pui sipaiten an ti ani thu an puang second region tan se khokon bazar thar thlang lama wa in september nili lailam dar nga lemni sompanga khan police pani ta chu silaya ka ni in ahmuna an thi thu tol chung mi ten hen atanga hriat ani an ka hlum tak police pani ta hi tan se khopuya township border police sergeant miothet uale police ang tu wenate an ni ti hriat ania tol chung mi pakhatin khatet media thildan chuan police pani an tha hi thudik ani tuna hian helama sipaite police te an nok saklu tuk ti na soi tan ze mi pui sipai ta ze people comrades tpc 10 he thil thleng hi an thil ti ani thu chu an siama he in kana endik turakal police motor thlen hnuwa bom apuale thu tan ze cdm tanpui tu pol ten an soi ani mataya township sipai le police te kongko mu tu mi pa pani tha an ni mandalay region mataya township tapang kain khua sipai report pe tu ni an soi mi pa pakhat le amak pa te chu chemte a vina hliam wangin an thia sipai ten ruang an lak thu tol chung mi ten an soi tapang kain khomi pakhat soidanin tingwe le amak pa te chu mataya saklama dalan ming thang tak do yini te lei puya tangan holam chemte a vina hliam wanga thita te chu nimin chun khan muan nia anni hi sipai le police te kongko mu tu anni kok tu dalan ni in an lar khop mai ti na soi chiang taka an en hom lo wangin an hliam tele an din hun chiang taka hriat ani lawa tlailama police le sipai te thlengin an en dika zandar ko vela motor pakhat le bike pakhatin police le sipai somni vel an lo thlenga anni chuan tin ngwe ruang chi an la a chuan an hole ngal tin ngwe mak pa chu tun thlengin nisa hnuaya ala om reng mai ti in tol chung mi pakhat chuan a soi he in thana chungchanga hian khuwa a thu zofiana po engmanon nei lo ti in tol chung mi ten an soi bok ani mungyua milim bula bike atlan pani silaya ka anni second region mungyua khuwa police le sipaite in mu khomna city hall kiang bu chholim bula kongpui kwala bike chuang pani chu sipaiten an ka hlum thu abula om ten an soi milim bul hnaya cheng pakhat chuan ni zandar sarivel khan milim veng tu sipaiten an ka pa bike le mihring tlulai chu kan hmuwa an thing an la dam ti ero chu kan the thailo ti na soi mungyua kho chunga tlomngai pola in hmang pakhat chuan milim bula silai ka mi pani ta chu kani township nan la pu marlam khuwa om kutan nei suale laming kutan nia anni chu lamin aw motor counter thokte an ni ti na soi he thil thleng chungchanga mungyua township police department office om pakhat chuan mi pani an hliama tan nei so chu azak hnuai pahnia in hliam na neya laming ko chu adar vailama hliam boka kalphal lo na hmuna bike chak takin anon khala ding turan au po in andin mai lo wangin ti thain kan kap ta ni ti na soi he mungyua kholai li taka bu chholim omna hi tharukal ta tang khan andang chat deuh veka police le sipaite chhunjan zomin an duty reng ani he silaya ka fu pani te hi tual chung mi te chuan an thingeya an thi hnuwa damdo in lama police ten an dalun ni in an soithung ani swebu arin hlel mi pakuamanin mi pakhat athi
Sakai region Suebu khopuya kar khachungin military council sipaiten mi pakuarin helwangin an mana an manzinga mi pakhachu an dobna huna hliamna taktuarin damdoi ina athi thu Suebu khomi pakhachu an asoi September ni ni zan khan Suebu industry zone atanga holam kunai mi otalin thalai mi palita chu venga na spai recruiting force amna kotan thlenlain military council ten manin an ngai sa hliamna tuar mi pathum ta chu Suebu hospital a azan lala in pan puyan nia thalai mi pathum zinga kum samthum paruk long to khomi kunai mi wa chu nimin September ni thum khan aborala midang pani te po andin hunan ngai tuam thu Suebu khomi pakhachu an asoya ani kha mi hrisel tak ania engnat nama anei lo an ngai sakna hliama wangin athi PDF tenena inzamna nei ni an report wangani August ni somni pakwa po khan Suebu khuwa dobi tan chena venga cheng kumyo wale ma tan uite nupa po PDF tenen inzamna nei niaring lelin military council sipaiten anman to boka Suebu pantang venga ukil dosu moinyi ina po sipai motor pali kalin dosu moinyi an mulo wangin an ompui maichia ma suei an mana dosu moinyi ina bike pathum eile intele bungroman to then khat po an lak sak ngala an komchar lama cheng kusomin teya an man tel bok ti ina soi ukil dosu moinyi hi military council ten kong zona tel section zanga panga ea an man tetana a thon an case boy puitu ukil ani August ni somni pakua Suebuwa military council tenena report petu ni an soi mystery u sotin an kalhum nu khan military council te hian Suebu khopui chunga mi man le checking an nei phone in tual chung mi tenan soi ani KNU 10 sipai thuna ina do tu pol tenen tangruala dictatorship do zealan tumthu official in thu chuan siam Karen National Union KNU te chuan thunai na lak do tu engpol po ni se tho ho puya sipai thunai na pai thatura do zealan tumthu voin September ni li hian thu chuan siama KNU chuan September ni thum hangin an thu chuwa thil pathum antar langa chungta chu KNU hian federal le democracy system vongnung zel tura anlo intiam na chu achom nung zelanga thunai na lak du lo tu engpol tenen po thokhovin sipai thunai na chu daudala paithla atum zel don ti ani Myanmar sipai firfiak te laka tanga hum himna du apiang chu tu po ni se tanpui zel an ni anga kumrei tak ramchung boina chan bulber chinfel ani thainan remna tlon tling om turle ramchung aral mon reng thainana kong om dangte zonzel chu anthil ti tum panina ni thu KNU chuan atar langbok ani paledwa sami khuwa ei tu tlasamin mipuiten har sanna an tok tan Chin state paledwa sami khuwa eile barchok luna ber kong pui pahni apin ta ka wangin sami kho chunga ei tur an tla chamtan ti tual chung mi tenan soi paledwa township sami khuwa ei tur cha khai phurluna kongber Rakhine state chau tole setwe kong chu covid in kai darna na satawangin khar ania kong dang pakhat matupi mindat pakhau ku kong chu in kana chuade urenga wangin kaltlang thai ani lo boka tual chung mi pakhat chuan tuna chuan chodora po cho ai thei to lo bu fai lei tur om to lo achan chu he kan cha khai lak lu na kong wang he ani mi ten kong aping don ti an hriat vele in chu in an lenghal sup supa ni ni khathil thu a bu fai te chu a zonghal veka thil dang momo po kan ta samtana kong la chu aping tlat boxi ti in a soi sami kho chunga eile bar lak lu na kong chu August thatir lamatang khan khartan ania a om ang in chuwa an leitan na ero chu August thatop lama ani tuna hian Paredwa township sami kho chunga bu fai bek kha cheng singli atanga singriat vel ania are thi chithum vel omboka thunai tu ten hena mi pui momo cha khai lak lu theidan kong dapin andil mek ti sia tani sami kho a hian mi pui singa vel an oma military council sipaitele Arakan army AA te inkana wangin mi pui sanga vel chu anral tlanlut bok ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye